Jo, evo mene već koji dan, hodam svijetom, s 31 godinom iskustva i ono, vrijeme leti, a? Čovječ. Još jučer ko da sam trčao s bocom kokolina po ulici u slow motionu pjevajući Some people stand in the darkness. Ok, nije bilo jučer, 20-ak godina je prošlo. 20-ak godina. Čovječ. Od pretvaranja u Power Rangers-e, dozivajući čarobnim prstenima Captain Planeta, nagovarajući Opel Kadeta od starog da se pretvori u Transformera. Bože, što bi otišlo prvo desetljeće. Ali bilo zabavno, to je. Onda drugo desetljeće, sve faze prošao valjda ono. Od Wannabe, 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, furajući hudice i 2 broja veće No Fear i Fubu hlače spuštenih do pola guzice, do na pola ofarbane kose u plavo, pseće glanca oko vrata sa lokotom, bodljikavih narukvica. Jo, jadni moji starci, je. Sjećam se koliko su očajni bili objašnjavajući mi da ti, koje sam tada slušao, se ne oblače tako u svakodnevnom životu, da je to samo za nastup, kao za koncert. Kod doktora, na posao, u crkvu i slično idu normalno obučeni. Kao ne možeš tako u školu. Šta ne mogu? Ali ajde, nekako sam se do 17. godine unormalio. Koliko god normalno bilo da sa 17 godina furaš kožnu jaknu i ideš van u grad takav. Znači, jednostavno izgledaš ko kreten i točka. Onda sljedeće desetljeće je baš nekako proletilo. Kazam, taj faks i preželjavanje na poslovima, pokušavaš se snaći dok ne nađeš ono što voliš, ne znam, nekako bam, odu te 20. Bile su lude, ali brine me ovo desetljeće sada. Zanima me šta je sad na redu ono, a? Šta me čeka u ovom desetljeću? Ako može neki savjeti i iskustva, bio bi zahvalan. Gledam sve te neke ljude oko sebe i točno me strah jebote. Kod ono, do 30. rasteš, i rak bam, i lagano mic po mic, dolje, jel? Gle to, samo godinu dana od kad sam navršio 30, sam se oženio i u fazi sam adaptacije kuće. Znači, dvije grande stvari sam, ajmo reći, obavio. Kod ono onak nekako ekspresno sve ide, bog. Tako da, šta je sljedeće? Rastava? Bož sačuvaj. Ne, valjda ne. Neki rak, ne znam, očni tlak. Sjede? Ne. Ako je vjerovat moje ženi, ona tvrdi da ja neću u životu nijednu sjedu dobiti, tako da... Mislim da je u pravu. Ali da, to su sad te godine. Ok, još nisam u fazi da se ustajem u 2 u noći i darujem po frižideru, ali jesam u fazi da se ustajem u 2 u noći i idem na WC i usput uzem čašu vode. Za uz krevet. Evo, Fred mi je s 31 ispišao bubrežni kamenac. Znači, nema mi gore. Ideja da ispišem kamen. Kak kamen izađe kroz onu rupicu malu. Ali mislim si, znaš, možda me to zaobiđe jer kao, obavio sam već kolonoskopiju, pa... Moram valjda s jedne strane biti pošteđen, ne? Ali šta bi se još moglo dogoditi? Ok, očito, djecu neću izbjeći, na ovaj ili onaj način. I naočale. Mislio sam da pošto sam ih nosio kao klinac kao, neću morat sada, ne? Ali, nedavno su mi objasnili da to tak ne funkcionira, tako da... Jebi ga. A zubi? Šta ćemo sa zubima? Ha? Kad je vrijeme da se ubaci neki zlatni umjesto nekog koji je pri kraju? Ok, sad bubam i nagađam sve ovo samo na osnovu toga što vidim oko sebe da se ljudima događa, ne? Koliko se mijenjaju, ono. Te čir, te gube kosu, te sjede, ne znam, otkazi, dobe 20 kila, a prije svi neki pravi atlete, ovo, ono. Ali evo, tu se ne dam, to ću reći. Borba je to, ali ne dam se. Skoro svaki dan treniram. Nešto. Ako niš bar dođem do džima, pogledaš što ima na televiziji i istuširat se ono. Pa usput malo, jel, prošećeš, neke napraviš. Ali i to je bolje nego doma ležati ispred TV-a, tako da... Nadam se. I vidiš da uporno odbijam odrast, čovječe. A da, kosu sam sad isto malo pustio. Nikad ne znaš do kad ćeš imat, pa nekad je još malo da se igram s kombinacijama. Speaking of, s ovolkom grivom svaki dan može druga frizura. Gle to. Tada! Užas, jel? Onda kupio sam si fake Game Boy, kupio sam si skate nedavno, da naučim skatat kao s 30 kusur godina. E pa da, očito me čeka još neki lom u sljedećih par godina, tako da... Isuse! Pa ja sam u krizi srednjih godina, Kaj već? Šta ne dođe to ono kao kasnije, u 40-ima, 50-ima, Samo kaj bi ovo bila valjda neka kriza srednjih godina za siromašne, jel? Kao nemam love za kabriolet i Ducati Monster, pa će biti okej i skate, traper jakna i majica na kojoj piše Friends.
Uglavnom, sve se još mogu tješiti s nečim, trenkat, odupirat, ovo ono, ali tijelo i alkohol, to se ne da prevariti, te nema šanse, čovječe. Trenutno sam u fazi da se oporavljam od alkohola 2 dana. Bez obzira do prigode, da li se pilo cijeli dan ili se na večer podružilo s frendovima uz 4 piva, ono. 2 dana mi bude ili malo ili jako muka. 2 dana. I imam neki feeling da će se to kroz koju godinu pretvoriti u 4 dana. I ne znam, šta još? Što se još dogodi između 30 i 40, evo? Neki savjeti, iskustva, a? Znam da vas ima tu koji pratite ovo, koji ste to već proživjeli, pa dajte to u komentar, da se drugi pripremimo, da znam šta me čeka. Da. A niš, što je to za ovaj tjedan, rođendanski tjedan. Lajkaj, šeraj, komentiraj, klikni subscribe na YouTube kanal i čujemo se onda sljedeću srijedu. Čekaj. Aj bok! Pa! هلا اجا الزعيم العظيم مرادين مدفكا الشعب يقول اني حاكم كريم اي ايوه